Predstavnici policijskih sindikata okupljenih oko nezavisnog sindikata tražili su povećanje zarada, redovnu isplatu dnevnica, plaćanje prekovremenog rada i rada za praznike, kao i zamenu dotrajale opreme, sve u cilju poboljšanja materijalnog položaja policajaca. Naše opredeljenje da se prilikom razmatranja budžeta za sledeću godinu i usvajanja budžeta za sledeću godinu vodi računa o tome da policijski službenici, odnosno pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, treba da budu izjednačeni u svom položaju u odnosu na druge državne službenike. Sindikalci su uglavnom zadovoljni, kaže Nenad Ljubišić, koji je zaposlen u policijskoj upravi Novi Sad, u kojoj su od 2000 zaposlenih 1500 članovi nekog sindikata. Što smo mi tražili, a ono što je ponuđeno, mogu reći da kažem da sam delimično zadovoljan, pošto pregovori oko potpisivanja kolektivnog ugovora i dalje teku. Imali smo i dobili smo čvrste garancije i uverenja da će se nastaviti i da će zakon o policiji ući u skupštinsku proceduru, čak još i do kraja godine. Na sastanku je dogovoreno i to da se policajcima isplati jednokratna pomoć od 10.000 dinara za novembar, odnosno decembar.